cyane Imana ibahe umugisha. Katwakire Pastor David asengera umuvuga butumwa. Yes, yes. Ni koko Hallelujah. Mana yacu mubyeyi mwiza, turateranye ubwoko bwawe bangana gutya imbere yawe muri aya masaha, duteranye ku bwawe. Ntabwo ari inama z'abantu turimo nazo twazibayemo, ariko duteranye ku bw'izina ryawe. Ijambo ryawe rizarimbwira ngo umwe babiri bateranye ku bwawe, nawe ngo uba uri kumwe nabo. Turakubona muri aya masaha uri kumwe natwe. Umugaragu wawe ahagaze imbere yacu ushaka kutuganiriza. Natwe turicaye turatuje, amatwi yacu arabangiriye kugira ngo yumve amagambo aturuka mu kanwa kawe Mana, aciye umukozi wawe. Reka umwuka wera abe hejuru yiwe, ibyo avuga byose bigira icyo bikora mu buzima bwa buri wese, maze twese, buri muntu wese urahangaha yumva ijambo ryawe, yumva ijambo ryawe, ijambo rihindura, ijambo ritunganya, ijambo rizima. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami, amen. Imana ishimwe ku uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mbere ya byose reka tubanze dushimire abadutekereje kugira ngo tuzaze gusangira ijambo ry'Imana. N'iby'agaciro kanini cyane cyane. Turi bato kandi tituzi byinshi cyane, ariko rero abantu kwicara bagatekereza muri iki gihugu wenda n'ahandi bakumva ko badutumira n'iby'agaciro. Twabihaye agaciro nubwo byari bisa n'ibigoye, ariko turabashimiye bashumba badutumiye, turabashimiye abayumbe cyangwa se abanyamasengesho kuba mwaratwiyumviriyeho kugira ngo tuzabane. Nanjye mbahaye kaze mwebwe mwese mugiye kwicara kugira ngo tuhasangire ijambo ry'Imana. Ndabishimiye nakira kuko umushumba yabivuze, aba babyeyi bacu babaye ngira ngo abashumba, niko ntekereza bamwe tugisa naho turi mu bitekerezo by'Imana. Tubona kuvuka dusanga n'abashumba, tubakuriraho kugeza uyu munsi. Kwicara ngo tuvuge bicaye, ngira ngo nibirya nyine bavuga ko urereka idakura ntaba yarareze. Niyo mpamvu bashobora kwicara ngo tuvuge, ariko ntitwakavuze bahari. Ariko kubera ko nanone iyo wareze umwana ugira aho murebera, kera bageze bavuga ngo nagende yige gukama, nako bacaga umugani ngo wiga gukama yigira muzasi. Dushimiye rero kubana nabo, kandi ni muri bimwe bishobora kutwemeza ko Imana iriho. Iyo itaza kubaho baba baracitse intege bakabivamo, natwe tukabivamo. Ariko mu myaka yabo kugeza n'ubu bakivuga Imana n'ibitangaza by'Imana, ibyo biratwemeza muri bimwe bigaragara ko Imana iriho. Ndashimira n'abashumba bose twabanye, murakaze bashumba, no guca bugufi kugira ngo tuvuge rwose n'ibintu by'agaciro kanini cyane. Hanyuma ndatinze, bampaye umwanya ariko ndashobora kuwurenza. Kuki ngize iminsi barambwiye ngo ngende ntegure,
tumwanya wanjye ndeka ibyanjye ndasoma ndasenga ndasoma. Kumbwira rero ngo vuga iyi minota sinumvise iyo byavuye. Wihangane, uwambwiye wihangane rwose. na ejo twari mu nama nariko ngira vuba ugira ngo nze kuvuga. Noneho rero kunshiriraho umwanya ngo uravuga uyu, ibyo nateguye nzataha nabirangije mbone gutaha. Niko bikwiriye kumera nyine, niko bikwiriye kumera rwose kabisa. Muze kwihangana. Hanyuma reka tubanze dusome. Uyu munsi ngira ngo ndavuga, reka tubanze dusome Yosuwa ibice 3:5. Ndaza gusubira gusoma ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana igice cya 17 n'umurongo wa 17. Bibiliya yavuze ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ibice 17 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Nakiriye abayuda. Iryo zina rya narikunze kabisa. Abayuda ndabakiriye rwose. Imana ibaheze umugisha, kandi nabonye ari abantu bakuze. Ni ikintu gikomeye cyane. Noneho naribajije bazanyira ijambo. Moses Magembe yavuze ijambo, yaravuze ngo yasanze abantu bateguye igiterane ngo baracita ngo n'icyububyutse, ngo asanga abantu bavuga mu ndimi, abantu ngo baramya bahimbaza, abantu ngo banezerewe. None ngo aribaza ngo ese ububyutse igiterane n'icyububyutse, ese abantu ndi bari mu bubyutse? Isomo ririmo ijambo ryo kwiyeza. Umuntu yo kwibaza ngo ese aba bantu umuntu arabigisha kwiyeza ukundi mwera? Simwe mwarizanye, bigaragara ko mutera. Niho mvuga. Usomye context y'ijambo kutakaswa, hezwa ikitera, hezwa igifite umwanda, hezwa igifite ubucafu, hezwa ikintu nyine kumesura umwenda ngo were. Muri iyi minsi ndabona ukuntu ikintu kiri mu mutwe cyane, ndiko numva cyaremereye. Kiraremereye cyane. Bibiliya yavuze ngo ubereshe ukuri, ngo kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Kwezwa ndikuzanwa no gusenga. Kwezwa ndikuzanwa no kuramya no guhimbaza cyane. Kwezwa ndikuzanwa no kwiyiriza. Oya. Kwezwa ndikuzana no gutamba cyane. Reka da. Kwezwa ndikuzanwa no kuba umuvuga butumwa rurangirana. Bibiliya yavuze ngo uyu ni Yesu wavuze ngo ubereshe ukuri, ngo kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Nukuvuga ngo ikintu kize kitweza ni ijambo. Sibyo? Tugende ndaza kuba umwarimu mukandi kanya. Abatarandika mwitonde nje kubabwira mwandike. Turagenda 1 2 3 4 abandika barandika. Ariko reka mbane nsobanura. Yesu yigeze kubwira abafarisayo. Baraganira ngo amare arambwira ngo ese muzikize gituma mutazi imvugo yanjye. Murayikizi? Inzamvuga ndi muzamumenye imvugo yanjye. Kubera iki mutazi imvugo yanjye? Ngo nuko mutazamwumva ijambo ryanje. Imvugo y'Imana ndiba mu ndirimbo, imvugo y'Imana iba mu ijambo. Kugira ngo umenye uburyo Imana isivuga, umenye imvugo y'Imana, nuko ubanza kumenya ijambo ry'Imana. Udatunze ijambo
tiwomenya imvugo y'Imana. Aho tugaruke rero none ko havuze ngo ubereshe ukuri, ngo ijambo ryawe ni ukuri. Reka dusome muri Yohana. Ko naja sindagera kuri sije sindayigeraho. Haya iracyari introduction. Ngiye kubabwira agasije ku uyu munsi icyo turi bugendereho, sindabigeraho ko nagira nje guhanuka nshaka umwumva icyo ngiye kuvuga. Yohana, ubutumwa bwiza nko bwayanditswe na Yohana, igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Umuntu nadusomera mbarega kubabwira icyo turi buganire. Sinanatinda nuko ndurya n'ururimi gusa navuze, simbatindira tindira ugira ngo uza kumva azayama yumva mwitangira. Naho ngo igipfu n'ubwo gisekura mu isekuru kiza cyama gisimba ari kurya. Ngaho soma ja indirimbo imwe mwaririmbye, iriya ndirimbo y'igiswahili, iriya ndirimbo y'igiswahili ariko niyo. Ngaho soma Yohana, subirwe nguwongera wahakoze. Yohana w'Intumwa, igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Tusoma wa kabiri. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana. Uwo jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Kandi jambo yari Imana. Nukuvuga ngo uku yavuze ngo ubereshe ukuri, ngo ijambo ryawe ni ijambo ninde? Ni Yesu. Siko bibaye? Jambo abaye Yesu. Nzababwira iminsi nzavuga ibintu 13 Yesu yaje mu bugingo azahindura umuntu atarinze gusenga. Ibintu 13 bishya 10 bishya. Iyo Yesu ageze mu muntu ukakira jambo akaja muri wewe, aza yamaguhindo sibyo gusengera. Oya sibyo gusenga, tibisabye ngo turirimbe. Jambo yageze mu muntu agira ibintu bishya 13 azayamazana. Mbere ku rugero tubone ibiyobyabwenge. Iyo umuntu anyoye urumogi tiyorinda gusenga ngo uri mu mara ubwenge, kubera ko kera yarunyoye ruza ari mu mara ubwenge. Iyo rwagiyemo ndiyo sura ngo asenge ngo avuge ngo rumogi uzompindura. Iyo rumugezemo ruramuhindura. Aho umunywi w'inzoga inzoga yamugezemo azayibwira ngo nsindishe. Nikibazo ndi mu kwibaza, nkibaza ngo ese jambo ari muri twe. Nimba ari muri twe ibyo byaha bizabiza gute? Kubera iki abantu bari mu kutwibazaho bakibaza ko turi abakristo cyangwa tutari abakristo? Nukubera iki? None nari kumvuga n'abantu mbaza niko basha iriya isobanura iki? Ubundi nabajije ikintu kimwe aba basaza turacyari kumwe. Ego turahari turiho murayizi oya muzi isobanura ni murayizi? Ngwino hano isobanura. Fata mikrofone. Mwe mikrofone fata. Ngi Bwana sifiwe. Jehe nyisobanura ku giti canje. Ureke gusobanura ku giti cyawe. Iki sobanura niki? Ku giti cyawe. Niba ari ku giti cyawe icara nduyizi. Nanje ni ku giti canje kuko nzopfa ku giti canje. Iri muri Bibiliya. Ndashaka gusobanura Bibiliya. Iri muri Bibiliya. Iri muri Bibiliya 18. Gusa mwe mwize theology mwoye dusobanura. Nico turi mu gushaka. Sinzi nimba nibuka. Ego. Mwaratubwiye ngo ni gatonsonora 5. Ni kangahe? 5. Waruzi ko ari kibisobanura iki wewe papa? Tavzazikiri. Muhe mikrofone. Ese turi kumwe? Reka dufashe umusore wacu. Mwana mwiza. Noneho hano so kuburana. Ya. Iyo avuze ngo nayigize nkamina. Bavuze ngo bibe gucyo ku giti canje muzumve neza. Cyarare. Aba basaza nabajije ijambo. Ese turi kumwe? Noneho mbaza ijambo ihukumu.
ihukumu ndetse niki ihukumu twari tuzi ko ari inzu idacanwamwo yo kuryamamwo ahantu hasa neza. None ngo nze kubaza amakuru sanga abantu babasanze abazungu babasanze ndabajije umuntu aravuga ngo babasanze mu nzu z'imyotsi abantu bakaba mu myotsi barababwira ngo mureke izi nzu z'umyotsi mwubake izindi nzu. Noneho bakanga barababwira ngo mutajenga nyumba kwa hukumu mutazijenga kwa hukumu kugatuza. Noneho twebwe tukamenya ngo ni inzu y'isuku naho ni inzu y'agatuza. Urumva nawe buriya hari ibintu dukora bitagira icyo bitwara Satani ntibigire n'icyo bitwara Imana ntibigire n'icyo bihindura mu buzima. Satani yabona ko turabikora akavuga ati nta mpamvu ntacyo bihindura ntaho bibageza ntibibafasha reka mbareke. Sinje kurata ariko abatureze twarasenze twashatse Imana tuyishaka ku manywa tuyishaka nijoro tuyishaka mu gitondo n'ubu ndacyayishaka. Nzankunda kubwira abantu ntiyagira abantu bazosura kubwira umuntu ngo ansengere ngo ngiye kubwiriza aya masengesho yahandi yumfasha aya yu sangura amasengesho nkagira ihutuma y'ibyumweru 2 baye mbasengera nanjye ngisengera aya ngaya baze babasengera mwebwe mwaje mutiteguye kugira ngo mwumve. Noneho tugirirwa umugisha turasenga umwuka avugana natwe tuganira n'Imana ariko biratugirira umumaro turasubira tuja kwiga ishuri rya Bibiliya turiga turamenya ubegesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Iyo umuntu adafite ijambo ntiyokwera nubwo wamubwira ndibyomuhindura. Amagambo yacu niyo guhindura imvugo yacu niyo guhindura keretse ijambo ry'Imana riri muri wewe. Mbaho urugero kera aba babyeyi simbaye mbona ababyeyi bakuru nyine bakuze bene aba ariko muri aba abayuda nabonye harimo bakuze. Kera iyo umwana w'umukobwa yatwitaga ataciye kuri ecography ababyeyi bakuru bageze bamumenya bakavuga ngo aratwite. Batese kubera iki muri mu kubona ko afite nk'inzobe ngo akabiri kiwe ngo sinzi ukuntu ngo kameze kubera iki kubera ko ari mu imbuto. Bibiri kavuga ngo twabyawe n'imbuto itagira gute itabasha kubora. Ni ukuvuga ngo Kristo ni imbuto isija muri twe igijemo. Umuntu wese akwiriye kumenya ko muri twebwe hariho ikintu. Ese turi kumwe? Yesu iyo ageze mu muntu akagera mu musore twasenze dufite imyaka 16 17 18 19 20. Imana yakoze ibintu biteye ubwoba ariko ikintu nzanibuka nge nari narafashe cyane nasomye Bibiliya. Nafashwe n'umwuka wo gusoma Bibiliya ndasenga ariko ndasoma. Niba mushaka gukomera kugira ngo batazababesha namwe ngo muyobe ni musome Bibiliya. Some ijambo. Kintu ca mbere Yesu yo yaje azakora mu bugingo. Tuzaduhindurwa basha n'umwuka wera. Navuze ibintu bisha tuzaduhabwa umwuka musha uzuduhindura. Kubera yuko umuntu amaze gucumura iriya mu mwitangiriro umuntu yaje mu mwuka harimo ibidatunganye harimo ibidakwiriye. Noneho Yesu yaje azaduha umwuka musha uduhindura. Tituze duhindurwa duhindurwa n'umwuka musha mwuka wera. Kandi muri bibuka ko umwuka wera ari iki? Ari Imana. Yaravuze ngo nzabasigira umufasha
usa nanjye. Ese turi kumwe? Guhindurwa basha n'umwuka wera. Nta mushumba wo guhindura, nta muryango wo guhindura. Haba nubwo umuntu yo gusobanurira tibikunde. Ikintu kizagihindura umuntu ni umwuka musha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndabikoresha n'ibyanditswe byera. Wa musomyi wacu nabanza dusomere Tito ibice 3 n'umurongo wa 5. Tito ibice 3 n'umurongo wa 5. Yute musomyi wacu ko mbona tugirire vuba. Igice kimwe ibice 3 umurongo wa 5 haravuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, yo gukiranuka dukora, itabitewe no kuramya no guhimbaza no gusenga. Igira icyo icyayiteye kudukiza no kuduhindura. ahubwo kubw'imbabazi zayo yego idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa basha n'umwuka wera. Ikadukirisha guhindurwa basha n'umwuka wera. Ijambo iyageze muri twebwe, haleluya, sema amen. Azadukirisha umwuka basha, akadukirisha umwuka musha. Ngira ngo tsaza kubireba ese umwuka musha nyine uzugira umuntu musha. Gusenga gusha, kuririmba gusha, gukundana gusha, kuvugana gusha, gusuhuzanya ibintu byose bisha. Cyanditswe cya kabiri, rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 16.